dobrodošli na kanal George Smith. Znate ono kad ja kažem da su današnji teoretski fizičari samo pisci naučne fantastike, a da su njihovi doktorati samo puke maštarije koje nemaju nikakve veze sa realnošću. Ponekad mi se javi neki pametnjaković, ko što sam i sam nekada bio, i kaže: pa i dela Žila Verna su nekada bila samo naučna fantastika, a danas više nisu. Putujemo oko sveta za manje od 80 dana, podmornicama smo zaronili u dubine okeana. Vidi, to se rimuje. A bili smo i na mesecu. I sve to zahvaljujući čudima tehnologije. Pa evo još malo naučne fantastike iz ove godine, i to ekranizovane. Space Sweepers. Svaka nada je nestala. Zemlja je još disala, ali se jedva održavala na životu. Sa zemljom na kojoj se više nije moglo živjeti, jedino mesto na koje se još moglo otići bio je svemir. Dame i gospodo, upravo smo ušli u međuplanetarni prostor pod upravom UTS-a. Dobrodošli u orbitu. Zemlja je nekada bila simbol života, a svemir simbol smrti. Sada, uz pomoć čuda tehnologije, možemo pecati u nebeskim potocima, a deca opet mogu hvatati leptire na prostranim zelenim livadama. Ipak, ovo je samo početak za UTS. I šta sad? Hoćete da nam kažete da ovo sada, kao Žil Vern nekada, samo izgleda kao naučna fantastika i da će kroz izvestan broj godina ipak biti moguć život na ravnoj zemlji, ispod kupole, zahvaljujući čudima neke buduće tehnologije? Jel to? A šta ako je Bog imao tu tehnologiju kada je stvarao svet?